Hello, so pite ho Christian movie Thusim ngei ta le hilchetna thei ta khat explain anabol kit uhite. Hechi movie Thusim hi tu live vanoi khan to na dung zuiza online gaming in bihim tampi hin khu asu set le apui chat vai Thusim ta ahin a movie min chu char come back home hi. Hechi movie hin 2018 kuma Christian movie award tampi zong anamu ahin Chubana, India 2017 kuma Chhatrapati Shivaji International Film Festival ajong Best Future Film Award anasan hi. Movie ahung ke patnin nupa khanin achapal hon lungim ta ahol hon ahung ke mun ahi. Achapal hon min chu helun ahi. Chinese min ho asei ha je amin hi kahin khel ahi. Ama hi aneulaiza nulepa thua anung le chapang sei ngai ta anahin ahin la ahung gol han phanin vanoi khan to na le satan thilbor thein a ahlalut tan online gaming addict ahung hi ta je a chu anule apa jong gyal do alo khama game chu ti boi jing in jong aphat cha cheji lo a hi je a anule pan gen thei ta gonoya chu ahin hol thon a hi phat chom khat jawin apan helun chu cyber cafe game ki chep namuna chun agamudo tan lunghang ta in akai do in lama ahin pui jing le achapa jong chu akichip nop lai ta a apan ahung pui do chu alunghang hle jing in ahi in ahung hlunin anun ibola in lo don lova hi tia chu umjing na him napale kin I chana kalungkim pilhon nahi hamjong neu khat be jong na he them pui tia ho set le helun jong chu alunghang kinin aruma alut ta na hi hechun achapa changkhat hon hi tia game edik ahi a ho pi thelawa chu anule apan apona hle hlonin chule mabana ipi ahung ti dingham agel thon le alung kham pi hle ajing hlonin ahi hichun apa in helun anu kama ichapa hlon hi aphat na din addiction centera koingap hite ati le anu wang chu anum pon ahi hichun helun apan ama dialam pi phapen hi private school ko hite hichimuna chu amhode dia po thelo diu chuteng le game ki chepna ding hor jang leo puntin amulo teng phatan te tin somla pai tampi alu ding wang chun private school chun ahin koilhon ta na hi ahin la helun chu akepa ahim him thei tapun a game ki chepna jiu kat ho chu aven lungno mo ta enom jin a hi phat som khat zawin a roommate ho ta jang hoi ta na hung ke to tawin a roommate ho chu ama banga le khasim nomlo gema lunglu anhe kit uvin hechun ama ho jang ake ho to un school wala ko na jam do a game ga kichep ding lunggel a hi nei tawin hi ti chun a lunggel bang win gu themin bazar langa game a kichim jiwin a hi hitia chu phat phabep a hin bo le class jang a hin miss ji tawin chule a exam result uzang ahung hoi mo che che tan hiji chun a principal nuvin jong ave velin lekha phati a asim divin asepi jivin ahin la helun le aloi ho chun a thilbolu angadi povin lekha jong phaten asim ji povin a hi hitia gu thima game ki chema ache jiu chu ahin hedo tawin hiji chun school authority hon anule apatew a he sa un chu in helun nule panjong achapa hlon chu hosara kun agapui do hlon tan a hi helun anun achapa anew laya ke pa ta hin kho anaman ho agelin tu a akiman cha ho agelle alainal he in hiji chun insung hi han na to na jong ke pa na le lungmo na anei thei tapun a hi nikhat chu helun anu ato khompi aloi te khanen helun nu komachun nachapa banga game addict mi khat ka he in ama jong chu anul apan ipi abol hon wanga phachom lo achaina apathin thu le taw na hin pui hoi hlon le hichun achapa hlon chu ahung ping thain tu a khu aphana phat a hi tai dang chapa jong chu hiti chun ke bol le a game addict chu nga thei penin tetia asei pe le helun nu jong ahung thanomin golnu hitia chu iti bolding ham lampi in gon pi aji chu keini nu pa hi bible jang kasim khalhan pon pathin thu jang imacha ka hel thon lo a hi ati le aloi nun jingteng le ka sei loite ho chu na in wa hin puing ting amahon pathin thu na sei pi na wente atin hiti chun ake hulhanin a hi ajing ni khon helun anu agol nu chun pathin hachate ni nu pa chu a hin puijin amanin pathin thu atil khona le bible thu ho asei pe hlonin
helun nu le pan bible thu a ki pana lungmo na thu ho azal hon chu akepa hle jing hlone na hi amani nu pa hin pathin jong ta san lo taw na le bible thu ho jong an hel hlon lo a hin leisi chi na amani he na chu ngai lu na di ta panglowa achapa hlon chunga by force mangcha a hin kho kha hlon ho chu akigya do hlonin themo akisale jing hlone a hi chule pathin la cha kha chun amho in sunga jong acha teu chunga hitabang anatu wa ipi alowa ngwa akana umlo achaina keja pathin thule taw na tha na ahin zo hodan asejin na chapa hlon hi game edik adala theina dia pathin thule taw na ipui ule hung phading a hi ti ho chu asei pe hlon chu amanin jong kidnap na tha be in a hin nei ki hlonin amanin jong achapa hin khu asim tup thei hlon na din amasan amani akisim tha masalhon tan a hi hechini kho apat chun helun nu le panjong ahin khol hon le alungial ahin khel honin bible simna le tawna achapa dit ahin mangjing hlon tan chule achapa chu bible asim khom pi jil honin til khona thu jong tampi ase pi jil honin a hi helun in jong anu le apa masanga sanga alungial hon ahung ki khela mi hilong pumpuma ama de ataw ji hlon chu amun ama jong new khat themo akichanin tawna man khom na le in sunga anu le pa to keman cha khom na masanga sanga chun ahin nei ji tan a hi ahin la aloi hon gim ki chim dia ahin ko ji ting le bible asim pe ro hi jong le anu le apa chu anada la jing jin a hi hitia achapal hon akisa awang chun helun nu le pa chun lungthalovin pathin henga ataw pi jing hlon a hi pha chom khat zawin helun le aloi te ho cyber cafe agim akichip lai ta un hetman lovin aloi pa helin chu ato namuna ahung thujing tan hi chun gang chalin hospital apuyun ahin la ama chu computer mai avena game anaha kichi walje chun ata sale alung thim na sata ana to kha ta jin adam do zo tapon athitan a hi aloi pa thi ho agial do ji ting helunin jong kicha nan anei tan zan ei mu ting jong le amanga jong kicha na nasata amuji tan hi le ama jong chun ahin khoman chu akidei mo le jing tan a hi hicha kun chun helun jong alungel ahung ki khel he tan ama jong ta sancha te ho ki khop khom na chi ji in pathin thu ho agangai jin chule masanga ama banga game edik anahi hon a testimony ho a seiji ho chu angai jin a hi le hichi ho akon chun aman jong lungial ki sim than a nei tan a hi hiti chun anu le pa to pathin thu ahung ki mang cha khom ji win a hi le ama ho in sungin jong atha abe in pathin mi ngai lu na a hin he them ovin leise na satan thunei na kit talodin helun jong ahung ki gel han hin kho pathin lungdei le nu le pa lunglai na mandin ahung ki gel hatan a hi helun in ama hin kho ki khel ji a nu le pa ki pa dan chu a hen chule ama jing ta jong pathin anei chu alungmong hle in akipa hle jing in insung nom chu atha in a hin nei kit tawin a hi hichi thusima kun jil do thei chu tu lai hin cha te tampi nu le pa te hon e ho malam hin khodinga gen theina izat athu wa e ho khan khoding agial na ho hephalovin wanoi nup na le ke pa na I hol jiwin nu le pa tampi mi thli ilun sa jiwin a hi ahin la pathin zalo na le nu le pa lunglai lo na ke pa na izat hol jong leo hen ke pa na di ta le lungmu na di ta akimuji poiti hi hichithusima kon mudo theile jildo the hi chole ani na nu le pa te hon amasa pena e hon adi a hin khuman le pathin lungdeya cha te ve zui theya hin khu iman masa diu angai kho dan hichithusima kun jildo the hi